Newton'un üçüncü kuramı. Newton'un üçüncü kuramı değil mi? Ta'sirlesip atırgan iki dengenin o'zaro ta'sirlesib turishi bir-birini teng, al Einstein şartı bag'iti bo'yicha qarama-qarshi bo'ldi. Birinchisining nima bo'lsa, ikkinchisining stop. Birinchisining ikkinchisiga ta'sir kuchi F1 2 bo'lsa, yuqoriga yo'lladi F2 1. Ikkinchisining birinchisiga ta'sir kuchi F2 1 bo'ladi. Demak, F1 2 teng bo'ladi nega? Minus F2 1 ga. Birinchi dengening ikkinchi dengening ta'sir etgan kuchi ikkinchi dengening birinchi dengening kuchini teng bo'ladi. Biroq ne? Sanasi qarama-qarshi bo'ladi. Tushundingmi? Bunda 10 Newtondan töven basıp tursa, bizim onun qarama-qarshi Newton ta'sir deydi. 10 Newton. Misal salmağım 100 Newton bo'lsa 70 kilogram bo'ladi. 100 Newtondan töven basıp tursa, yuqoriga qanday kuchni ta'sir etadi ma'lum? 700 Newton. Newton 3 Newtondan so'rasakmi? Sen divar olsa deb qaytib qisib tursang, misal uchun 10 Newton bastım, onda divarlarga 10 Newton ta'sir etadi. Tushundingmi? Shundan so'ng bir tarafga qanday kuch bo'lsa, ikkinchi tarafga so'ng qaramasdi. Shunday kuchga ta'sir etadi. Keyin qarang. Kuchli pressiya deganda kuchli pressiya degan qani? Kuchni da yo'qotib turgan bo'lsa. Onu ikkiga ajratamiz. Birinchisi y kuchi bor emasmi? Yuqoriga y kuchi, qanday bo'ladi? X kuchi. Mana gorizontal atlangish shunda bo'lsa. Masalan, x ga atlangish bo'ladi. Endi qarang. Mana F degan kuchning mana yerda pressiyasiga bu yoqqa fanat tushgan bo'ladi, deyib bu yoqqa sayapsizmi? Endi sayasini o'tkazgurmi? O'tkazgan. Demek bularga bağlangan bo'ladi, onu men fx deb olaman. Endi fx sırası tavsiye. Fx ile f kavsini nima o'rganamiz? Tangent. Qarshi yotgan paketning gipotenuza qatnasi. Qo'shimcha. Demek fx nega teng bo'ladi? F qo'shimcha bo'ladi. Endi qarang. Mana yerdan fanat tutganida saya bo'layaptimi? Qarang, baribir turgandan keyin buni yuqoriga borib chiqdimi? F y bo'ladi. Endi qarshiyatni qaytarolmaysizmi? Qarshiyatni qaytargan gipotenuza qatnasa sinus bo'ladi. Demak, F y ne bo'ladi? F sinus bo'ladi. Endi qarang. Kuchning x proyeksiyasi besh najada bo'ladigan bo'lsa, onda ne bo'ladi? Fxning f qo'shimchasi bo'ladi. Kuchning y proyeksiyasi vertikal proyeksiyasi aytiladi. Vertikal proyeksiyasi y emasmi? Y ne bo'ladi? Sinus bo'lsa, meshga to'g'ri besh narsa. Meshga ergashsa kosinus, meshga qarshi etsa ne bo'ladi? Sinus bo'ladi. Tushundingmi? Kuchni nima deydi? Dinamometr. Dinamometr deymiz. Kuchli dinamometr deymiz. Endi qarang. Yerda bizni dinamometrni olib onu yerga bekitsak, ham bir tarafdan yoqqa F1 degan kuch, yoqqa F2 degan kuch tartibimiz qaysi kuch ekan? Nega? Uzunluq o'zini kuchli ulguli bo'ladi. Demak, F1 misol uchun 10 Newton bo'lsa, bundan kichkina 8, 7, 6 bo'ladi. Endi qarang. Mana F1 degan kuch bor, F2 degan kuch bor, mana dinamometrning ko'rsatkichi nega teng deydi? Demak, F dinamometrning ko'rsatkichi Eğer dinamometr yerga bekitilgan bo'lsa, onda kuchlarning aylanmasini ko'rsatadi. Tushundingmi? Eğer biz dinamometrni yerga bekitib qo'ysak, mana, bunda bor buni. Bekitib qo'ysak,
Тамырын ертерек не жақтап тартса, Айырмасын. недегі күш айырманы көрсетті. Мысалы үшін 10, мынау 8 динаметр 2-ні көрсетті. Ол кеттіге, ол ағылады. Бұл варианты бар. Енді сіз динаметрді аламыз. Бірақ жерге бекітеміз, жер міне. Бекітілген жатшаға. Енді қайттан сол күшті әзірден асфальтын жібере жүреміз, F1, мына F2. Ол динаметр не көрсетті? Ойланып көрмей. F1 минус F2 болады. Квадраттарын қосыңыз ба? Иә. F1-ді көрсетті. Модель астын, модельді болма. Модельіміз. Қарам. Көп емес әтем болма. Мынау 10 ньютон деді ме? Мынау 8 деді. 10 ньютон қарсы күш бар ма? Ава. 10 ньютон күш жоқ қой дейсіз ба? 8 ньютон қарсы күш бар ма? Бар. 10 ньютон 8 ньютон емес пе? Қарам, мына күш мынаған қарсылық қылмайды, Ава. дұрыс па? Демек F1 Себебі мынау бұяқ қарай 10 тартса, бұяқ қарай не бар? 8 бар. Мынау тартып қалмайды ғой? Ава. Демек қарам, мынау эфирді көрсетті. Мына маса сыртқаны көріп тұр. М динаметр тегін деп қойғанда. Қарам, ньютонның үшінші заңы бойынша қандай болу керек? Екі күш бағыттар бойынша қарабас өзара тең. Енді түсіндіремін. Мына жерде 8 ньютон бар, мына 8 ньютон бар, ә? Сәйкес келіп тұрған жоқ па? Енді мына жерде 10 ньютон бар, мына 10 ньютон бар ма? Жоқ, мынаған қай жерде болады? Түсіндіре алдың ба? Демек, егер динаметр жерге бекітпейтін болса, онда екі күш екі жаққа тартып тұрған болса, ол кішкентай күш көрсетеді. Бірақ бір шарт бар, массасы не болу керек? Нөл болу керек. Масса болмақта м-дан күш. Ол бар болып, қуаты F1 көрсетеді. Ол жағдай қайша қарамаймыз. Төртіншісі. Күштің теңдемесі. Көп ұшырай тұрған жағдайды қарастырамыз. Мына қарай F-пен тартатқан болса, сүйкелі қаққа олады. Сүйкелі арматудан қарамағыз болады. F сүйкелі. Енді қарам, F-пен тартып кетіп атпыз. Демек, F үлкені сүйкелі деген шарты қоямыз. Солай тартып қатыпша. Енді массасы бар да. Қарам, ағат қарай болады. Былай қарай болады. Қарам, былай қарай болады, себебі жұмағалы жүксі сәк қарай. Демек, мына жаққа анық атылаймыз. Енді теңдік өздігінде һәм уақытта бірінші м-ға деп алды. м-ға теңдеп қарайсыз. Мына жаққа кетіп отырған күш қайсысы? Аның бағытында. Сол плюс аламыз, енді аға қарама қарсы. Болма, онда минус F сүйкелі болады. Назарда түсіндіңіз бе? м-ға дейсіз де, аның бағытында күштердің бәрін плюспен аласыз, аға қарамасы бар күштердің бәрін аласыз, минуспен аласыз. Мына бір апай мысал көріп кетейік. Мына бір дене болсын, мына F1 тартып жатқан болсын, және F2 тартып жатқан болсын, мынасы F3 тартып жатқан болсын. Кезеңі бар? Мына екі көріңіз мұны. Кезеңіне қарай болады, м-ға тең қанша жазамыз? F1 қосу F2 минус F1 менен F2 қосылады дұрыс па? Себебі аның бағытында мынауын бар, минус не болады? F3 болады. Түсінді ме? Түсіндіре алдың ба? Демек, м-ға жазып аласыз, теңде ойланып тұрасыз. Аның бағытында қайсы күштер бар? Бір екі, плюс бағытында. Аға қарамасы қайсы күштер бар? Ақанелі бір болса F3. Егер де F4 шығатын болса, мұнда минус F4 болады. Түсіндіре алдың ба? Енді бірақ мына екеуін қосыңыз, мына екеуін үлкен болу керек. Бұларға жер үшін. Түсінді ғой? Енді қарам. Кейін тем атан жүрейік. Бесінші бітірейін. Серпімділік күші сол ньютонның үшінші заңына сатып жақындап кетеді. Мына
Sonra MG tömegesi mi? Aa. MG bastırdı. Demek Newton'un 3. nizam boyunca naran karaması güç olur da son sefer güçlü olmuştu. Evet. Evet. Elastik koyup, elastik. Çünkü Aa. tömen oraya MG var. Demek özü Newton'un 3. nizam boyunca bir tarafka bir güç bulatımızda ikinci tarafka onun karaması güç bolu gerek. Onun azını da varımız serpinlik güçü. Onun formulası minus K delta X. Bunun genel adı bu. Zaman. Zaman. Endi bu yerda elastik deb ko'rdik. Deformatsiya degan bu. Evet. Doğru. Deformatsiya deganning o'zi formaning o'zgaruvidan prujna berib turibdi dastlab. Massani qo'ysak deb chiziladi. Zoyat. Uzayadi. Demak, deformatsiya uzayu, qisilu, buralu va deformatsiya bo'ladi. Mana yerda biz uzayib turgan yo'q bor. Delta x nega teng? X minus x nol bo'ladi. Ya'ni dastlab x nol berdi, bir zaman nima bo'ldi? X bo'ldi. Tushundingmi? Uzayib degan. Nasıl uzayu, qisilu va bo'ladi. Yemasam deb turadi, sen so'ng kuchni bosing, qisiladi. O vaqtda x minus x nol bo'ladi deb formulasi. Deformatsiya. Ikkinchi nima? Qattiqlik. O'zbekcha birlik. K. Formulasi mana o'sha birlik. Men sizib qolmaydi, faqat kerak emas. F bo'lgan Delta X. delta x bo'lgan elastik bo'ladi. O'sha birligi Newton bölüngen metr. Newton bo'lgan metr bo'ladi. Endi qattiqlikni qadr degan symbol F bo'lgan x plus delta x. Newton bo'lgan metrga degan o'sha bo'ladi. Mana qattiqlik degan zotda ikki turli javob bo'ladi. Ya'ni prujna. Birinchisi paralleldan tushunsa, birinchi parallel javob. Prujnaning parallel javobi degan mana zot. Parallel javobda İki öbür. mana K1, mana K emasmi? Ikki prujnaning parallel javobda, ustun javobda umuma qattiqligi nega teng bo'ladi? K1 plus K2 ga teng bo'ladi. Siz qattiqlik aytdingmi mana prujna? Qattiqlashib boradi. Endi bu yerda bir shart bor. Nega deb yozib beraman? Ikkovining so'zluvi birdek bo'ladi. Nav qanchasi bo'lsin, o soncha bo'ladi. Ikkinchisi prujnani izbejavob. Izbejavob qanday bo'ladi? Izbejavob bunday bo'ladi. Hikmat akani. Nav K1, nav K emasmi? Izbejavob so'zib olsa bo'ladimi? Demak, 1 bo'lingan delta K deb olamiz. 1 bo'lingan K1 plus 1 bo'lingan K2 deb olamizda. 3 bo'lsa plus 3 bo'lib ketadi. Aniqlashmi? Endi ikki joyda ko'pchilikdan keyin delta qancha bo'lsa, ne bo'ladi? K1 ko'paytirilgan K2, K1 plus K2 bo'ladi. Endi bir shartda nesi bir deb bo'ladi ikkovi? Birdan emasmi? Demak, F1 teng effekt bo'ladi. Kuchi bo'ladi. Tushundingmi? Hatta mana yerda topib o'tishimiz yana qattiqlikni davom. Qara, nol uçumuz. Uzunluğu L, qattiqligi K. Yarım bölüp tutsanız. L bölümünü 2 olacak mı? Qattiqligi ne var? Hikmat akani. Hikmat 2 kaldı. Qara, uçumuzda bir sınırın
аңсатя 2 орын деймін. Келесін тұрсаңыз, қиылсамы, келесіңіз қиылсамы, қаттылық не болады? Артылады. Неше мәрте бөлсек, сонша мәрте артады. Түсінді ма? Ең бір айтымызды қуатты. К пропорционал 1 бөлінген L. Мынау неше мәрте келмейсе, сонша мәрте артады. Или мынау неше мәрте артса, сонша мәрте келмейді. Түсінді ма?